Otumfuo chairman adope ewie de obama yewura ate se omampani na bedi akire ewura Bawumia oni ministers MPs ni party dom nyinara omodua Asante Mantam Commission ene di nanimo a odeno ba edi kan no obesre na oba be chia yewura. Monsieur vous êtes démocraticien, c'est à Santo Commission, donc venir à Chedouha. Soit selon Nabe Chewebu. Ministre Fadao.
Nyabe de chire a wotu franka ma sebe kuwa mipi ne panyifo ba ye nyina akwaba amane kwanso ebusa manante se ewe ya odo ma panya be de chire edo Otumfuo ha Otumfuo achiame edi kan edi asida kese be fam so amana si Otumfuo so se ye mampani abidi achiri o se ya ye no ye nkoso na nyame ya dom a enedai obuwo modin se obehia o mampani abidi achiri ene na pamfo na dwumadi ni nyina ne se ye nyina se samre o mampani abidi achiri o ne tu franka ama oso kukuruku ama nyuku no ewo aba yebeto no afimu bosunu edumienu no eda etoso enson na waba pro asrasra mantem edumum ni nyina na ha ena etwato
mpomantem na aka no okoho a ne bia wode daba akopɛ baabi edoso kra no wode da mienu na santimantem mu de etna adwam ema Otumfuo ema ye ne wo mo edi nkombo nenne a Otumfuo ede hyeye no na wo sie tutumrika na yeba Otumfuo na so na yebeji akwankyere na dwumadi a yedi abesisa amri ebia bibi wo ho a wate a oso yi asotire a ne nyina na Otumfuo ede atoyanem na wakyere yewura omampani abedi akiri ekwan a ebia onsa amfa so entua ne dwumadi no so na wɔhyirayen kosekose na yɛde akoto dwumadi no so oba no ɔne mpanimfo bebree ne bae enam sɛ nipa ndɔso bebree no mohwɛ wɔ mɛbɛkyiae a meka sɛ mebodin no maako a adeɛ bɛsa enti omampani abedi akiri ba no ɔne yɛ party mpanimfo a ɛwɔ nkran ɛka no ho ɔne asoafo ahodoɔ ɛka no ho party mpanimfo a wɔwɔ asantemantam mu ɛka no ho chief executives a wɔn de dwumaku ahodoɔ ano ɛka ho yɛ party council of elders mpanimfo ahodoɔ ɛka no ho ɛna deɛ yɛ de koraa ne sɛ wɔn a wɔn ne ɔmampani abedi akyire kusi akan no emu mmiɛnsa ɛwɔ ha saa abere yi a wɔn nso ɛka no ho wɔn deɛ Otumfuo akyɛame Otumfuo ma nkwan kampɛsɛ wɔn mmiɛnsa ne deɛ mebɔ wɔn din sɛdeɛ ɛbɛyɛ a amanfoɔ ɛbɛhunu deɛ odi kan no ɛyɛ owura Kwabena Japan a mmerɛ bi atwa mu no yɛ general secretary ɛma the New Patriotic Party deɛ ɔtɔ so no ɛyɛ owura Kwadwo Poku Nsafoa ɔno nso ɛka ho ɔno ne ɔmampani abedi akyiri ne gyinae deɛ ɔtɔ so bi no ɛyɛ owura Kennedy Akompreko Japan ɔno nso ɛka ho wei no ɛkyerɛ kroya aba ɔmo ɛwɔ party no mu ɛwɔ ntoabo no mu fi sɛ yɛhu sɛ yaman yourself no sɛ ne yɛte no sɛ ɔyɛ amanyaku ne kroya ambamu a na wokɔ akon bi a utira nye ya obetimi edi nkugo Otumfuo akyɛame yɛbaeɛ no nso yɛkuta yɛnsɛm snap pentu 9 yɛwɔ champagne pentu 3 moet ɛne yɛwɔ wine pentu 3 yɛwɔ Hennessy exo ɛno nso pentu 6 ɛne yɛwɔ whiskey black label ɛno nso pentu 6 Otumfuo boa mu adeɛ mina na santehema boa mu adeɛ Otumfuo akyɛame boa mu adeɛ ɛhinkwa boa mu adeɛ akrachefo boa mu adeɛ nkoti nso ɛne nkɔnson boa mu adeɛ nana santehema akyɛame boa mu adeɛ ɛna modwoafo nso ɛboa mu adeɛ ɛna brafo nso boa mu adeɛ ka ho na Otumfuo akyɛame yɛde dwampa a etuadua baako nso ɛka ho ɛde yɛde bae na Otumfuo akyɛame yɛsrɛ no ama Otumfuo ate sɛ wohu ɔmampani abedi akyiri a ɛyɛ wɔno ane ba a wɔno nso etu franka ama ɔsono amanyakuo no ɛwɔ afie aba ɛbɛtu mu na
na manfo no omokoye no eni to oba no abaje ni nsam enhira medamase yo buamu ade no ba ko bi eka akira Teresa Ekofaba ofi Kumasi nana atena kunya mpanimfo no nso omde beba matu dia wi bye bye yo di Otumfuo achame na e baya no disem no this opanya be de chu bi kakra be kan e kwa da ho so be ka bi kakra odu de papa head here na nema asine ne su a ode bonto ano o ma ne papa ehunu asafuto bi o chire no so ma no a ode ma no yo mampania be de chire senia Otumfuo achame eseno no se wadru head sasem ba akomienu bi ho a wode beto ono ne mpanimfo animu a ekwan eda ho Otumfuo chiami woho pacho obeman ato Otumfuo se ye ha anapeya yamba no boni yabani srim mina na nada hormanti mina mejina emma osono kukuku amanyeko se me frankatuni for 2024 election ya yekoi enti ena me share ase ebo apro me call 15 regions 16 no Asante mine Ashanti region namaba babedi 3 days waha ene third day no a meba said minister kai no na eni fie owo nkran na ene na kwan bie se member chia no nana Otumfuo fie hadie oye MPP ni a oba ha onim se MPP ne kra na koma nyina ewo fie fie ane ye chichiri yekui sika ye de chichiri yekui efri fie ha ba force ekoto ochiami Otumfuo chiami ba force ekoto ena ye share say NLM free ho other prominent citizens of Ashantiman abe yekui ye pa Professor K Buzia that time no Victor Usu Aram Ponsa Ushia Kantinka Donko Felgio Usha President J Kufuor omunyina bebre omuka ho na omuchichiri kuyi that time abafo se kutu ye NLM one Northern People's Party Dombo ene abaifa kabo jato kaleo ene mumuni Bawumia numunyina omuka abo mu na gashi fomo pe Muslim Association Party Togoland Congress Party omunyina kabomo amoye United Party sa United Party no na Northern People's Party ene NLM na omuwo honden wo humu pa enti unse yekui Asanteman ene srimfo na omubuka bomo pa na kum yi ebegina ne naiso enti mikase mepese me ye frankatuni Asanteman sorry yana ne pa bebre se intimi mbaso but me baka nkyere me papa o ka nkyere me se nyame adom o me time echi ena Asanteman time echi anka enye ono ene Asanteman anka menjina ha se me ye frankatuni inti medana sepa nyame nhyirano nyame mano kwantenten na bigina ha so
Mene Ashanti Regional House of Chiefs, Yeshiaye, Bonkomo, and I became Chiremo say, I drink Idama Metrimo. And I'm the person me be di umampingi, said they may be ye, maybe Fakwaya, Mpuntu Beba, ye maimu, a bet can Asante maimu. Me wo visiona, Nana, Ushia, Ghana, Yaye Jumano. Bebre, but ye knew ye a big bebre wa just say ye. Yamea dum ena bibit ye oman penia. Niema bebre wa miso me peseme ye. Me de kaho na mpuntu no eba. The edama kumano supane ye railway system wa Ghana. Ushe maimbia rail. A very important piece of infrastructure. Mine na a bit tumpono railway. Yeah, very important. But we share Ghana ha. Ye wo mineral deposits bebre. At the whole gold wo bauxite wo iron ore wo lithium wo bebre. But ye be exploitis our mineral resources no really niwa untimi mfa trucks and fasa minerals see all the time. Eninti many countries etimia ye rail no nyame adom na me so betena ho a akoni akese no so a me so mefa kwan said the other countries aye no yes ye befa kwan ama private sector aba abekaye ho na ye railway no e wo Ghana ha eno na ebeboa yen minim say ye Boankra port ye akoso but rail ni ho a the benefit no emba so mayen enti railway development ebe one of the key policies are me pese medeba the tosumi no me pese ye sisa ye power generation system no wa Ghana ene ye tuesika e de kra oil ene gas na e generate power ne bo kosoro na electricity bill so akosoro inti mima adwene say wadaruma nana me pese Ghana sisa ye moving from oil and gas na ye call solar power no na I know ebeboa yen solar power no ewie nyame na edi che inti me pese ye harness solar power no na ye the 2000 megawatts of solar power more than half your consumption abaka akosombo ho na edi cost of electricity a better down by at least 50%. A better down. Now your businesses so it me are your competitive kakra. And they also a me pese nyame aduma me pese ye the private sector eba more as in government sector as far as the economy no. Me pese ye focusing on wealth creation and business. Science ena me pese government expenditure no ye reducing na the ma private sector and ye private sector yeah omobeye no fefefe na uncompleted projects ni ho enti ye ma almost incentives no a private sector betimi aye adwuma bebre to say be see prisons and also be top buses and here say government ekukukuru sika ekosi yamma private sector NC na yen renti from private sector no na bibia enkoso na yetua kakra enti me pese me widen opportunities no ama private sector na yetimi aye adwuma no na ye digitalization adwuma yi nyina private sector na ye finance you enya government anka ye government anka ye nisika ekoye ni nyina but private sector ba mo no yetimi aye bebre ama ye nyina ye hu sa digitalization no mfaso ma ye nyina into business ne private sector no damakuma so pa say ye pese expand the etoso a me pese me boa business ne private sector ye tax system no so abe hydrin kakra complicated kakra into businesses bebre omono GRA omo conflict GRA bebre bela omonti asie
my share tax systems we are seeing in me who say tax system juma emma business bibri tax system friend of flat tax system. Flat tax no it is a tight to our church 10% 10% emma ubia 15% 15% ma ubia me share we are seeing me who say Omaya area number 1 as far as tax competitiveness the whole world Estonia intimidate team echo Estonia many omo president any omo prime minister ye meeting any omo tax authorities omo chire mo said ye omo flat tax system no na me begidi say ye be sa wo Ghana ha ebeboa ye enti next year nyame adoma na me ye president me the new tax system Ghana flat tax system na ya share say with a flat tax system but ansana ye be share say no na odahuruma me pese me the tax amnesty Ghana ha tax amnesty no business ni individuals ye betwa obia tax mo na ye nyina start from ground zero ebeboa obia Nana about 2 months ago me ko chia Pope ewo Vatican me call ho meneno ye bon komo wie na Cardinal Peter Turkson ofa me e call Basilica ho o chire me ho na ye hu se na ne pe bi omo ye ejuma kakra ho me bisa na se na pe yi de be ejuma na omo ye o se omo ye preparations for 2025 no a jubilee year. So jubilee year no is a year of forgiveness. Ohona me kan kire no so ampa me so 2025 me be forgive taxes wa Ghana ama obia. Sa ebetimi aboaye na yetimi akoyinim na ye resources no gold resources na me pese yedi new framework eba as far as small scale mining is concerned me pese ahimfo be more involved so that you bet me a check galamsey at the district level the permitting no na you pese we are small scale miners no permits and confine them in community mining schemes. Na omo ejuma as far as areas are omo water bodies and I say omo destroy forests and buying. But as long as the chiefs have an interest in the mining, no, they will make sure say ebeko ye and there will be no distraction. Enti me pese ye review ye minerals laws no so ekaho and make sure say we can give an interest. Equity interest to the chiefs in the various mining communities at Kosovo, and then we can have a better control over it. Nana de toswa me pese medeba a review of the Chieftaincy Act, Section 63. Medium me share said the Ghana esi kono. Say ye tikakra. Usha ahimfu are not as involved in governance of the country. Na ushe history no ye nyina ye nim history no ye start ye say ye yi ahimfo every governance no more but at the indiscipline eba in our societies enti me pese ye review section 63 of the Chieftaincy Act, Section 63D at the powers no so akaho ama chiefs na yetimi omotimi aboa government na yehwe aman ye ne ahanfo ye ejuma ko ni gidi say ye na saa no a Ghana ebetimi etumpon me pese ye train omo in digital skills 1 million youth even omo a omunko omo certificates no even school dropouts ye betimi ama omo digital skills coding software engineering ne ade na omo timi ye ejuma omo nhia se omo be call London and I say America omo timi atena ha na omo ye ejuma wo London ne America as long as omo work computer omo ho enti emamu no ejuma no
Adia Edama Kumaso, into digital skills, creative arts, tourism, sports, Nina areas me pese me de investment eko shemu na yina yenya ne home faso. Of course, Nana, ye frame digital man into digitalization, dear. Remember digitalization, no, akoso, because say Ghana, Africa, ha, ye wo enimpa as far as digitalization is concerned. And I pay me call Opoku Wari Senior High School, me call chair Umunyina me chiche with the Minister of Education. Yeah, the tablets, Echo Mao students no woho. Yene the only country in the whole of Africa, ye senior high school, ye ma umunyina tablets. Omoye chuma. Enti digitalization na koso no me de bibeka ho na ye nyina yetimi anya ne home faso. Enti nana sa policies me manifesto say chairman sabonso na eda ano ye manifesto chairman. Enche bia omobewie manifesto no na yedi ababonten na policies ni nyina ewo mu no na mumu nyina behu na mo atoyefo na yetimi ekoi enti me ba ha e ba se membesrawo na menji nshira na umbompae emame me da wase na nyame shira opa. Meso bru. Ili kan ne asantemantam so afo. Say wadome bru. The toss of you know, and I said, Omunina, but so by ye, Openya be de chile no, say from Cotinino, or some by a beju hunshra. Mendosu, you know, somebody could be a babeda was a say, after the 2 million, and the mano. After now doing Opemsuo kese, I said a yabatuo, the home sabe, and all the kind of huntua, I call a man to dunum, also 100 deaths also dunsia. Awoba, Oba, no be do hunshra. Said Ushra no, na buano, a man sabe, and 7 kind of beggar. Sabe, futu adomano no. So I can say, head no one can send tia ubiera. One who say, they see the new swore, and obey Yamagana, my and all sabe one way. And also this swore a pepper and some remo. There can you unshra. Tobaho, a bedu unshra. Washrano, and my didn't know, and the Crimidiaba, when an antecedent no. Who for the mass, on my cover.
Uya na yoko hene ana anko so hene musuma ka bi kakra. Otumfuo chame country yebeka kakra bi ensem a mampanyin kan yi adedi kan waba regional house abekasa na okan se oba onda na chi enhwe ahemfo da eno na na me pese me kan no ena waka no ma bi afa ahemfo ho regional house no my say okaya kan sika paramount chief symposium no bosome o chese ni nyina enkoyi into oba obesisa no afei so kan say make a chance say and no more Kenya no hia kukudro se nyame ya adom no ba onya kukudro no ntimi fanye efri se ahini de ehya free ahemfofo ho yenim de enso se no yeyi efrim so mahu de ekro nti de yesrewo ne sawo ba kukudro nya kukudro na de wo ka che ne nyina wo bedi so na enko ese ebi a wo petumi nti ena wo kasa yesre nyame nhira ma se de obeye bia no enkoso na enkunim de mra ndamase Na yoko hene Otumfuo chairman. Dedi kan ye better vice president ase. Nsem no waka bebre. Sebe de bia yira oka privatization of the economy ho asem. Say bed na ewo aban so no esundodo. Abra nipa wo krom ha ejuma ni bi no ombetumaye. Nti odi neni ahwe ho no ye beda na se. Na baby a ye de beka ho no ye decentralization of the government at the district assembly level. E ho na me say onhwe honum kakra. Na government powers no omutimi decentralizing the kakra. Ye beda na se. na go so hene Otumfuo chairman. Yewra Bawumia de minua no. Oba yewra ho ebeje inshira mrebi
na sema yewura ka kire ne ne se okwa ma onkodi obi atem onka obi mom na onfanye ne campaign wa ba ha biom na ne sema wode nam no ede yie pa na senia minu apanyi ekan no onkoso oba on make sure say inyama waka no oni so on fanye adwuma pa cause time bi aban bi beba no oba be ye ade a de no waka kire no obamu a wonye saade no ti yesre no wonye de waka no cause ye de ye tie sabi yewura cameraman wo ha or record you inti yabekan no wo san babiom na wonye ya minu ame yabeka kirewo se wanye ti yesrew kone koye ti misrem miwura se ni shira ena ye pebi ama Dr. Bawumia na se oba na wetumi aye de da na kuma so miwura manuesi I don't say that none of you are saying the proof. Job. The boy so the children some part in our book to now see already. When they tree by the cannon song was all in Nora. This was good now, was all in our children. And then over so Okasa wakan yemesi na niso unyakwa ne nyame ya bwana no oba obeye ya magana mai Yo then oba na nanche mamache akasa teche ne ma obeso oba obeye ni nisua ye bwano e ma ni bi penia na church ne se do ye nyara osu ni ni na she ne oba na se yo Ghana mine ye hwesi ebenya oman betum pon na akoso amayi yo was na se okasa ye na robasi to na sa adwe na to beye Ghana mine ye putu ye nsaye ye haikapo ya minua na adodan kwa wo mu yo ma ye bi edu ba bi na sese ebe si ami asa to aba sabe abaya na adodan kwa da no sabe omayi bi sabe ko kuma dum kakra kuma the say every no be so na e say the way mu so to so de wo hu ye nti wo fa sabe ye na ba de akire no yo eno na aduru so na wo wena tell you what ka jo no se de na adodan kwa ku ba do hu wo no fa wo sabe na be de akire no na edu so a police na ni yo wo jibia wo nya wo mu se wo betimi aboa na ma wa ye na dwuma oso na jibia wo nya wo mu so be kwa aboa no e ma se be wa kwa ye dwuma jibia wo nya wo mu se ampa so tete wa da bi won so betimi aba ba to aso yo so na jibia wo se be mu sa ampa wo ni mu wo de to wa da bi se be ko ma to le to so eno na aduru ho ne o se ni na ne edu ha wo de ti wo no ba ni nya ne so magana fo hu de waka na he magana fo nyina ti ase ne hu sa ampa se wo mu di na chi a ba obetimi aye nsakra ya magana akoso do ka so wa sa ampa do ka na be na no magana fo nyina so ati sa ampa se du extra
which one so not gonna come from after him. Once a sign, I'm Who Brazil. was it? Only on the sign, I hope Brazil could have the sun to also our Brazil woman is the one who does February name game Magana phone, you know, want to know what's in church, the old movie auntie. so for poor, and it did, young Brazil Magana phone, Nara, now will be a church, will be a, there was all yet, will be a to us. Twas the old church in Wins and Panning Yamabuana Ghana, and Yakwabadia. Yo, So Bayam Magana, Yaman. yo, was this every Namia about to take Chagana Puna, Emu, then Namia to Mother Sabi, the 2 minutes show on Sa, who took it not soon upon Ghana, my cover. So, Nana, Papa, you're standing by walk, or about the country. A party for a pin so epic, baby. Yo, Or no war papa, no now so person, once you hear more next as I would the army at the see ye. yo, One more cry, what a cry, church me and Tiasi. yo, The Woods and Passet. You knew what crowd, the walk and dear. yo, Passy of Wawa, Uba being ye. yo, was a say, no dear, said, and no dear, as soon as Papa. If you find a way, if you take a down for you, and when you move to the deal with it now, near trust you. You have more you offer in the rap. Mumu said, send the day so soon. So we now move some part. The people are only one man, but they are there say so. Look on my power. Ajuma moye that will be anywhere when you know be any obey me. I have a coin free and Puano Kosi Pagada Crocrada. Joe, say to my moody, Mario Sumi, will be anywhere. Or that's with my yet a pint, a pin Puano, I will see Paga, that will put that, yes, We have been will be able to us, we will be able to us. So will you be, will be able to us, will you be, will be able to us, and down. One and I for my head dream. Yo, And then the Hunodiaka Munakacha Ghana for say, yo, Mensume Ba, Mensume to us what could you say? so there were one another, that was before do. Emma, why you do something? I don't know, someone that who said, I don't know. There was when you have a bar, but I have to also, I'm there for him. Manipani who say, wouldn't him say Hanakamo, Nanso Ba, may yet. Was my gun of and just say, I come. There's a woman who's really the one. That's what my young apples are. We are not our own beduedi. Or this is the way that that of my dinner, but you will. Or this is the master, or when you would be some pack, yet come over here. Over Paso say, yeah, and you may but yeah, Rebecca said, and be a tiakim. Or this is the over Paso said about the billion, and let's say, and the one can. And five on never Baman. See, was way too full. Now, my body had all that water, or better what she every year. Ekwe obekwa pra kwa pim se busumi dumi enum ebeto aba no. Yo. Na ni nyina mpa ebo na ebebo ama no. O se funi yo ba ni. O pim busumi dumi enum ebeto aba no. O papa, ne pa bo e wo chi tita. O beto wo chi apa ni se. Yo. Ni be di na chi nso e ka no ho na Yo. ye tu no fo no. Yo. Mo ma ne nkoye se wo de na wo pe na emom de bebo ama ayeyie. Yo, se de o ka se e ti di fo a o de ti nara a mu tu fo no. That they know so strong. Mo ya se de mo be ka e na se bi ni na se o fa. De mo ni na fa de ba mo se de be ma ye aba bo ma ga na ma fun kan na mo fa ma no. One no ko bibi chi a na matren no man. O se wo ne ko o ye fa. Bi chi a mo fa si na ma tren no o se ko. Amen ye gana ye dem pa bo beta na chi. Yo. Ya de wo hwehwe bia de nyame ne nanan mo atache na watimi aka magana fo agye de ni agye na di. Yo. Tell no ba se no si na me no beta o chi. Na me no a o mo wa dwene.
na sabe de ba ka bia na ko be ba di odi ya be no so a be mu de na so sa o so me na me ma mu ni na ko ka mo na no yi bia enya so so Otumfuo chairman with the major omampani abedi achiri ene osun amanyoku ya namu na ede asida kese amo Otumfuo ene nananom na ya san stress santiman sene da bia moyema osun amanyoku no ebesre na afia bato no nso masa ayenisa adi aman na enim se enhira a Otumfuo ehira ne bai se enhira no ebedi nanim ebedi nachi ebeyesum ewie ebokese a na ye han emra esum aba ekopembre beto aba no na asanteman ene Ghana man ato aba no boom ede ama omampani abedi achiri na nkunimdie ne bawie a Otumfuo aseda de minim se wa ba onfa nida na baabi a yechira boa no esremu a yese hwa na yesane no na oba na after January 7 2005 no oba 2025 no oba no yi na sutri say meba obegina ha no o kan we o ko ni nyina me ma kew enti baabi a wuti no matro sa ha wo ye ti baabi a ko yie no eba mebo wabaso enti Otumfuo achiamen ye do Otumfuo asipibri en monyam kese a ode ahye omampani abedi achiri ono a osan ye frankatufuo ema osono kukuruku amanyakuo no yeda mo nyina amase nyame hira mo nyina eso bu said the regional minister said no so omampani abedi achiri ene wona na oba osan tu franka ama osono amanyakuo no anem se wada o mabru oba ye wagye fefefe so watu ne fo titu no nhira ode ama no na futu ode ama na tidifo nyinara do makasa asida na mode mawo wachira no de unu se bibia betuma wie se be peyo se wachira no be kania edne no mabia boko bia se on se umre wabeju nhire wado ma no be sira okwan na se be wada asida kase atachiri ama wo wase nyame ahoden ede ama wo na de wo ye bia enkoso na aka no ma bibia wo ye bia so ayeye so wada wase wose no beda wase wada mebru wase kwada ho
Adinago.
Otumfuo.